beli ragan adi ani beli kal ningali keutus oleh Sang Prabu. Ada musuh baning reja berdekat di alas kali angan. Beli jaya prana pangmalang beli ngaberaga jelek-jelek kipian tiangnya mirip ada bayi nenek bini terus nanti yang satunya rengi ragan beli hidup lan mati. Hati layon sari necih nebak timbeli ini beli nyoman jaya prana resnane kabisika yening mati bareng aja dadu. Beli jaya prana pangmalang beli ngaberaga jelek-jelek kipian tiangnya mirip ada bayi nenek bini terus nanti yang satunya rengi ragan beli hidup lan mati. Ojo hati layon sari necih nebak timbeli ini Beli nyoman jaya prana resnane kabis